suasana Stadion Jakabaring Palembang. Nah, hasil daripada kamera drone ini Gelora Sriwijaya guys. Pas buat penerbangan mini drone. Buat penerbangannya, jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Hendra Nada Drone. Terima kasih buat semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Hendra Nada Drone. Kali ini kita tes ini drone di lapangan di Gor Sriwijaya. Kita tes langsung saja guys, tidak perlu lama-lama. Cuaca cukup cerah tapi berangin guys. Kita langsung take off aja guys. Take off. Nah guys, Stadion Bumi Sriwijaya guys. Gor Sriwijaya. Cuaca cukup cerah guys. Ini suasana di siang jelang sore hari guys, penerbangan drone mini. Di teras, posisi tepat di depan Gelora Sriwijaya. Penerbangan mini drone. Cukup stabil guys. Ini guys suasana Gelora Sriwijaya. Kalau hari-hari biasa sepi guys, tapi kalau hari Sabtu dan Minggu cukup ramai, banyak pengunjung. Cuaca cukup cerah guys. Gelora Sriwijaya. Mantap. Bagi yang belum berkunjung di Palembang, di Gelora Sriwijaya inilah guys situasi saat ini guys. Kondisi sepi, tidak ada kegiatan guys. Jadi pas buat penerbangan drone ini guys. Coba kita tarik mundur guys. Cuaca cukup agak ekstrim guys. Mantap guys, suasana Gelora Sriwijaya Palembang.
Mantap guys, gambar guys. Drone mini. Angin lumayan sedikit deras. Jadi drone mini sempat melawan arus angin guys. Coba kita tarik mundur guys. Inilah guys suasana di gor. Situasi sangat sepi guys di hari-hari biasa. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu cukup ramai pengunjung guys. Ini mulai angin sudah mulai ekstrim nih. Mulai ekstrim angin guys. Cuaca ekstrim anginnya guys. Cukup melawan arus. Uh. Halo semuanya.